Сәлем достар, сіздің білен Алина Сал. Сіз комментарийда яздыңыз хаса группаға реакция түшір. Название yazmadыңыз, исімнен білмеймін. Онламадым неде исімі. Мені мен топтым аманат. Мұнда ансамбль. Bir қызық, инструментальный. Мен яратам инструментальный музыка жерларына тыңдарға. Дегіз башлайбыз. Bir қызық, шундай матур бик ойнайлар. И оның тавышы шундай. Әйтесем қорқам. Сіз мені комментарий жазып жібересіз. Горловатость әзірек бар менің ойымша. Һәм шундай инструментлар бик матур ойнайлар. Һәм менә душу белән. Кемдер просто шулай, аманда прям душой, жан белән ничек күрсәтәләр, что вот алар, bu жерне бик матур уйныйлар. И клип вообще бик матур. Монда тарихы бар. Монда шундай горыф гадәтләр киемнәре, шундай бик матур. Карыйсыңыз сезнең әдәт.